reka tubiyegereze tugeze mu mwanya wo kubaha amakuru yacu. Mwebwe abadukurikirana turaje hano muri studio zacu, turabasuhuje kwanza tubaha n'akaze mu kudukurikirana no kuduha subscribe ya buri munsi, kandi muze muri benshi mukore like na share. Yeah, sharing my videos, please, my people, our people. Ariko se mbivuze mu Cyongereza. Bene wacu bavandimwe, mugerageze gukwirakwiza aya mavideo yacu turimo tubafasha hano gukora. Rero tugiye kubabwira amakuru arimo avurwa iwacu, suko twishimiye inabi y'ibikorwa bya leta birimo bikorwa iwacu, ariko no kugerageza kuvuga ibyabaye kugira ngo turebe aho ari Imana yazaturengera. Rero tubahaye ikaze. Ni karibu nibegere mu biganiro cyangwa tubiyegereze mu ikanisa. bya byose ni bimwe, byose nicyo kimwe, nicyo kimwe kabisa. byose birajyana. Kandi tunabingingira no kubahatira gusengera igihugu cyacu. Icyo cyo ndibaza yuko n'umunyamurenge w'umupagani. Ndibuka kera muri bijura baravuga ngo dusenge, n'umunyamurenge w'umupagani ujuze umusinda kamwe inzoga kamwe itabi akaza tugatera. Uko niko kuri kabisa twese. So uwo kwitwa umukristo ariko usenga nyine ku cyumweru no ku cyumweru, ariko ugomba gufata umukingi wo gusengera igihugu. Kimwe nkuko usenga ugiye kurya, ugasenga ugiye kuryama. Izo ni inshingano z'umukristo. Mu by'ukuri birababaje cyane, igihugu cyacu cyaragambaniwe, kirimo intambara mubona namwe buri munsi, ibitero bikomeye. Ubwo rero mwaza musenga uko bukeye nuko bwishe. No kwinginga Imana izikenera ngo ni ukuyinginga cyane ukayikorangiza mugani wa kwa kundi bazakorangiza inka. Tugiye mu makuru kuko bisanzwe. Ejo habaye ibitero biza bigenda bihinduka. Barashe za mbunde zabo zikomeye, barasa imihana, ntabwo bagabye ibitero kuri twigwaneho, ahubwo noneho barashye mu baturage byeruye. Bagiye bajenga zira mbunde zikomeye bazirasa mu mihana. Nibyo bitero byabaye iwacu ruguru mu Minembwe. Aho rero niho ari urugamba mubona ko nyine twagambaniwe kwishwa. Twaragurishijwe. Twaragurishijwe. Kandi barashe imihana itari mike. Ni ukuvuga ngo bararashe ejo mu ijoro rasa, kandi bararasa bagaba amadrone ararasa aho, n'uyu munsi mu gitondo bazindutse kandi barasa. Urumva koko ari ibintu bikomeye. Sinzi icyo igihugu cy'u Burundi batugambanira kuko ngo bazabadutera buri munsi. Ni ikintu umuntu yibaza akabura impamvu batugaba bino bitero bya buri munsi. Mu by'ukuri birababaje mu buryo umuntu yumva kagahinda kenshi. Mu Rurambo ni amahoro. Turaba amakuru ko bigenda mu turere twose dutandukanye. Mu Rurambo ni amahoro, ukaza ugashika za Mutambara hose ni amahoro, ntibarwanye. Izi ndondo zose ni amahoro. Ibitero nyine byatangiriye muri kiriya gice cya Minembwe, niho bibasiye cyane, guhera hariya kuri point zero umusozi wa Muruta, niho bashinze imbunda zikomeye za BM, bibasira imihana itandukanye. Barashe Karingi, bahiteyemo amakompora bakoresheje BM. Aho barasa Madegu na Gakenke na Bidego.
iyo ni imihana bagiye bateramo ibisasu. Oh. Yeah. None se mana yanjye, sorry cyane kuko interrupting. Mm. Kurasa mu baturage gutyo uratekereza ko ari kibagamije? Ibo noneho ibo ko barayobogwa n'aba bacu nuko ngo dufite akagambane. Urabona akagara niko kabaha briefing bakababwira ati murase hano nimurase ino mihana y'abanyamurenge twirwaneho iracika intege. Bitere wenda kuvuga ngo yemere irambike imbunde cyangwa ihunge kugira ngo abaturage baje mu maboko ya leta ya Kinshasa. Ariko rero si kuba aribeshe, ntabwo iminsi leta yayoboye hari iwacu niho twari dufite ibibazo by'abantu benshi bapfa. Noneho ni wa mugambi wa Muniga Ntama. Ya ni wa mugambi wa Muniga Ntama. Niko bimeze. No kuvuga ko barimo barasa basenya noneho ko baragira ngo abaturage wenda bavuze induru cyane banubwe bemere kuyoboka leta ya Kinshasa. None se muri icyo gihe niba M23 ubu tuzi yuko Byamungu yazamaze kuzamuka. Yeah. None se M23 twirwaneho nibavuga ngo let's advance barakora iki? Ntago wumva ko ibi bitero biba bituma M23 ishobora ku advance ikabakura naho ngaho? Nivyo nabo yuko aho bigeze kuri none nk'imihana barashe baziho neza ibirindiro byatwirwanaho biri. Ariko ntibakira bagana ku birindiro byatwirwanaho kandi nayo ntiri mu muhana. Nayo ntiri mu muhana. Kubara karikira gusa imihana y'abaturage ngo ariyo barasa ariyo genocide bari bateguye. Niwo mugambi bari barateguye kuva kera. Bashaka rero kumara kari agace k'iwacu. Ubwo rero niyo migambi bashizeho kugira ngo basenye imihana yose. Bashire hasi kuko n'ubundi bari barapanze kuva kera umugambi wabo twarawumenye. Nico bakoze. Wow. None se nta kajorite zirimo cyagenze biteye en fait? Urumva ntibishobora, hari abakomeretse, hari abapfuye, hari amazu yasenyutse. Ya hari amazu yasenyutse muri mukuru bibona cyane amafoto ya nubwo umunara ukigoranye hari amarezo hari yakigoranye. Ariko rero hariho umunsi bizahagarara. Nicyo twizeye kandi nicyo turangariye twese. No kuri ko bimeze, so twirwaneho icyo yakoze yabashije guhungisha abaturage bamwe irabambutsa ibajana mu yindi mihana wenda batararasamo. Ya ari kugira ngo ikingira abaturage kugira ngo babashe wenda kubona amahoro bukeya. Yuko hari ibirindiro byinshi byatwirwaneho. Noneho ntibakiya bavuga ngo tuje guhangana na twirwaneho wenda tuyitsinsure hariya tuhasigarane twenyine. Gusa nyine yabaye ko harabomba zabye baje iriya mihanda bari uriya muhanda urenga ruguru neza wari wakundutse, ariko kuri none barawukoze imodoka zabashe kuzamukana intwaro zabo zongi kandi no gufata maiti zabo zari zigisigaye. No kuzamura ibindi bitero n'imbunda zabo zikomeye. Nuko niko byagenze muri kara gace kiri iwacu aho baharashe kuva ejo mu ijoro. Basha kandi bakoresha drone. Barashe drone yarashiga Karingi irasana na Bidego. Niho drone yarashe umunsi wa none mu rukerera. Ya imbunda bazigenze ku misozi itandukanye. Abarundi bagenze imbunda zabo ku misozi itandukanye bashize kuri point 0 niho hariho kuri ura musozi wa Baruta. Kandi hariho hafi ni kambi ya twirwaneho. Bagenga ni ku musozi wa Baruta no ku musozi wa Mutunda. Ya aho niho bagenze imbunda zabo. No kuvuga ngo ubu nyine haracyarimo imigwano
wenda iracyarimo naherutse kirimo kuva kare, ariko nuko niko byazindutse iwacu kandi birasa nkaho byahinduye indi sura. Ibi rero bikomeje kuba mu gihe bavuga ko hari ceasefire irimo gushyirwa mu bikorwa, kandi ni mu gihe nanone ONU yatangaje ko igiye gushyiraho indege z'ubutasi. Ese niba iyi leta ikomeje kugaba ibitero ese leta bazabona ko noneho iri mu makosa, cyangwa cyaba ari cyo gihe cyo kubona ko leta iri mu makosa, cyangwa ni iki? So tugendeye kuri ONU urabona uriya uyu mukuru wa ONU wungirije Lacroix, nk'ibiganiro yateguje muri hamwe na M23, arimo arasabisha gufungura ikibuga cya Goma. Ni ukuvuga ngo indege zabo zihagurukira Goma, bagize umwaka hariya Goma, babonye ko umujyi watekanye neza urimo amahoro. Ni ukuvuga ngo bashaka kandi nka bya bindi kandi Ubufaransa bwari bwarabasabye, kandi nimba byibuka Ubufaransa bwigeze gusaba ko kiriya kibuga cyafungurwa, cyamara gufungurwa noneho indege zikaza zikigwa buri gihe. So M23 sinzi ko buze kubemerera nimba bo kwemera gukoresha kiriya kibuga, kubera ko mbere yari yabyanze, bakabona ko izo ndege zabo zogenda zitata ahari ibirindiro byatwirwaneho nako bya M23 bose ni bamwe. Noneho bakazabaga baho ibitero. Ibyo biri très risqué, ntago nemera ko bobyemera muri iyi minsi, haracyari vuba cyane. Nicyo cyayisaba. Ni ukuvuga ngo iyo nta mahoro ifite kugarura muri Congo, nje ko ndabona ko nta mahoro ishobora gutanga ntayo. Kandi unarebye situation ihari, ndumva ko bikigoye cyane, kuko na leta yo ntiragashaka kureka kugaba ibitero ku baturage. Ibyo rero nkumva yuko intambara yo umuti w'ikibazo dufite muri Congo n'ubundi ni intambara niwo muti w'iki kibazo, bamwe bagatsinda abandi, ubundi abandi bagatuza. Ibyo nibyo mbona, nk'uko leta niba ikomeje kurasa mu baturage, noneho ni uguhindura system yo guhahamura abaturage. Donc iyi imbunda cyane ziturika, ndibuka kera hari igihe wumvaga imbunda yaguturikira iruhande ukagira ngo ni umutima wavuyemo. Donc ugasanga nimba hari n'ababyeyi batwite zashoboraga kuvamo. Urumva nimba ari byo bitero batangiye, urumva igihe cya blockade y'inzara cyabayeho, kandi n'ubu biracyanahari, nabwo ndiko twobivuga. Noneho bagira n'iryo hahamuka babongeramo, ndumva ko icyo kintu cyaba ari ikintu kigoye cyane. Kandi abantu bazi kuvuga cyane, mushobora kuvuganira ubwoko kugira ngo ibyo bintu birangire. Niba aba bazungu batotwumva, nako baranatuguze nk'uko bifuje gutwara amabuye, dufite abandi bufasha ubwoko batwumva, bumva runo rurimi. Nibyo birasa nkaho byatangiye. Ejo nabaye kubonaho iwacu mu Banyamurenge bareze igihugu cy'u Burundi. Sinzi ko babashe kubibona. Bareze u Burundi ko babukora genocide ruguru. Ni ukuvuga ngo ibyo bakora ruguru byose babishinjira u Burundi, kandi biragaragara n'umuvugizi w'igisirikare cyabo yarabyemeye. Rero ikirego cyagiye muri mu muryango w'ubumwe bwa Afurika, niho babashije gutanga ikirego cyabo. Ndumva ko wenda niba bishyira mu ngiro nyine kuko babisabye, tuzabasha guhangana n'abarundi bakure hariya, haba mu biganiro, haba mu manza, haba ku mututu, hose tuzabikoresha kandi tuzatsinda urugamba. Ibyo ngibyo ndizera ko ariko amaherezo nibyo nizera kandi ndebera kure bizabaho. Nubwo nyine twaba turi mu gahinda uyu munsi, ariko turizera ko bizakunda. Bizakunda. Iki kirego nje nabishimye cyane, umuntu wabitekereje ni ukuri
yagize neza kandi Imana izakomeza ibayobore bagere ku ntsinzi yuko Yeah. abarundi bari badusuzuguye cyane ntabwo kandi nta kosa twari dufitanye nabo, ntacu twabashinja, ntacu twabarenganyije, ariko bongera kuduhohotera. Urabona impfu zingana kuriya abarundi bamaze kutwica, nta kundi twabigenza. ubwo rero ni uko niko amakuru yacu novuga bimeze. Iwacu nuko hameze, iwacu nuko hameze, niko hiriwe, ni ukuvuga ngo byahereye kuva ejo. Hariya bigenda bihinduka ku munota ku munota. Hari igihe muvuga ati hiriwe neza, ariko bwaca cyangwa bwira mukirwa mwumva ko hahindutse, zabaye imirwano, basenya amazu, bagize gute. Gisegeti yaratsinzwe, noneho ibi yakora karasa nk'umuntu nyine ni nk'inzira zo guhunga, ariko agashaka ngo ahunge yangirije, asenya imihana, yisha abaturage. Ibyo zose nibyo aganisha, ariko ntibizamugaruka. Urakoze cyane, urakoze cyane kuri ayo makuru ya ruguru uko byaba byifashe. Kandi ukomeze unabaganiriza ko urabishoboye cyane kugira ngo dukomeze tumenye ayo makuru y'uko bimeze. Gusa hano hari ikindi kintu nashaka kugira ngo mbazeho bukeya ku bijyanye n'iyi ntambara. Gisegeti yategetswe ko agomba kuzafata FDLR akayikura muri Congo. Ese ibi bintu byo ubivugaho iki? Iki ni icy'amahanga mutegeka, kuko abanyarwanda bagisaba. Leta y'u Rwanda niyo yabimusaba, nicyo bamushinja. Ariko rero FDLR ni nk'umwana wa Gisegeti, ni nkawe afite kwibera. Ni umwana wa Gisegeti, nta buryo yamwikuraho, kuvuga ngo yikureho umwana wiwe. Niwe umugwanirira, niwe umugayidinzi. So kandi FDLR muzi amahano yakoze mu Rwanda. Rero bamutegetse kuvuga ngo atange FDLR isubire mu Rwanda, njye mbona ko Gisegeti atazabikora. Yuko urebye mu ngabo ziwe zindi z'abakongomani, nta mahirwe aziha cyane kuko aha donc yizera FDLR cyane. FDLR niyo yizeye cyane kuruta. Hari aho numvise bavuga ngo FDLR n'umwana we w'imfura ngo ashyira ku ibere. Uko ni ukuri. Uko ni ukuri. Nta buryo ntibizashoboka kuvuga ngo yikureho, noneho no kubafata ntibyoroshye, no kubabwira kandi ngo babasensibilize, murambike imbunda hasi musubire iwanyu mu Rwanda, nabo ntibazabikunda. Ntabwo byavamo. Numva ko ahubwo baba baramudaditse, ibintu bitazamubaho, ni ibintu batazashobora. Ntabwo borambika imbunda hasi ngo basubire mu Rwanda, yuko baba bavuga ngo bashobora gufungwa, bashobora gukorerwa amababi nk'ayo bakorewe. Ariko rero siko bimeze. Abatashe bose ubu nyine bameze neza, babayeho nk'abaturage kimwe n'abandi, keretse nyine nk'umuntu wagize nyine amababi akora mu Rwanda, nawe utaragizeho inani, wenda bagiye bapfukira muri za Congo, iho bari aho ngaho nyine, ni abaturage kimwe n'abandi. Alright. Sawa rero, murakoze. Ndagira ngo sinzi nimba hari ayandi waba usigaranye, ko ndabona igihe gisa n'ikigiye. Gusa nyine mu mujyi wa Uvira hakomeje kuba abagizi ba nabi, bakomeje kwigaragaza hariya. Bazalendo bakomeje kwica abantu. Ejo nabonye andi mashusho y'abantu bakomeretse, bakubiswe nabi, n'ibintu biteye isoni. So mu buryo bavuga ati twobona kandi M23 igarutse muri no mujyi wacu. Nuko niko abaturage bakubaraganye cyane. Narabyumvise bavuga ni mwaka byaramwe mutureke cyangwa duhamagare 23. Yigaruke. Yuko bariya nta n'abantu babagizi ba nabi. Urabona hariho bamwe
no kuntu bateguye uzabumva ngo igisirikare ca Yakutumba, igisirikare ca Makanaki, igisirikare cya Ndeuri. Yeah. Donc ni vagabondage. N'ibintu biri aho ngaho nyine, hakaba abandi batunze imbunda atari ku rugamba. Noneho yabona haciye amahoro abaye nkaboneka, haba mu ijoro agatora ya mbunda yiwe akaje kurasa, akirasira tu akaje kurasa mugenzi wiwe. Abafana utubumbu, haba kabumbu yamurakaza akajya itimu yatsinda agasohoka hanze, amasasu ngayo akaba aratangiye. Ndirimbo nza numva ngo Kongo mabe nimba ari iki. Ya ntago zoroshe hari iwacu no kuvuga Kongo yabigoye cyane. Urakoze rero Espoir, Imana iguhe umugisha. N'inshuti zacu murakoze kudukurikirana. Ubwo rero nagira ngo dusoreze aha ngaha. Ya nibyo kadusoze tubararika n'ubundi mu kudukurikirana. Yego. No gutanga nyine comment. Ya muzo mutubwira amakuru wenda mutumenyeshe mu kandi rwose nufite amakuru watugezaho hano ku rubuga rwacu biremewe, wayatugezaho. Telefone zacu mwazibona kugira ngo mutugezeho any update mwumva ko mwadusangiza. Murakoze cyane.